Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey birumet, guhdarên aziz temaşevanên birumet. Ez dixwazim îro ji we re dîsa bi çend deqa behsa girîngî, heqî, rastî, durustiya Qur'ana pîroz bikim. Sernivîsa me îro Qur'an o tiştê ku li ser navê dîn hatî nivîsandin hatin gotin. Ê ku nevaciyê Qur'anê ji sedî sed ne zidê Qur'anê ye. Hemû rastin ji bîlî Qur'anê û tiştê ku nevaciyê Qur'anê, ne zidê Qur'anê, ne tenaqqudat û nakokî nabere wî Qur'an de heye, ê tin tev batil e, pûç betal e bereda ye. Ji ber wî divê Müslüman bizanibe, mümin bizanibe ki têvan herî rast û durust di nava dînê İslamê da temamê kitêbê hatî nivîsandinê, hedîs, fiqh, tarîx, dîrok çi divê kêfa wî ye ki têva herî rast û durust bê killokê masî Qur'ana pîroz. Teşri'iyeta dînê İslamê, meşru'bûna dînê İslamê Qur'an e. Cê em bi vê esasê yekemîn ê teşri'iyetê Qur'an e. Yani li pêçûyîn em bi vê qebûlkirin û tetbîqkirina Qur'anê ji bo nîzam û intizama jiyanê ê di İslamê de bingeha yekemîn Qur'an e. Hemû tiştê din ku li ser navê din hatî gotin an hatî nivîsandin digel li hedîsê Pêxember selat û selavê Xwedê lê be divê nav ziddiyet di navbera wan û Qur'anê de tune be. Ji ber wî em tim vê mijarê tînin ziman. Divê însan ferq û cudahiyê têkin navbera Xweda û Pêxember. Di dîn de wezîfe û hakimiyet û hukmraniya Xweda çi ye? Wezîfa Pêxember aleyhissalatu vesselam çi ye? Divê em sifetê Xwedê Teala bi Pêxembera pavre nekin. Hinek sifet hene xasê bi Xwedê Teala'yê em wan sifatana ne bi Pêxembera, ne bi weliyara, ne bi alimara, ne bi seydara, ne bi tu kesekî din re pavre nekin. Ew jî çûyîna cinnetê, ketina cinnetê, xefirandina gunah, em bê lêborîna gunah, şehîd, welî, münafık, evan tiştê wiha tenê xasê bi Xwedê Teala ye. Van tişta gava Xwedê di Qur'ana pîroza ji Pêxembera ayeteka serîh negotibe, da nexistibe, Pêxember ji ber xwe nizanin kîjan emel xêra wî zêde ye, kîjan emel gunah efû dike, kîjan gunah efû dibe, kîjan efû nabe. Ji bîlî tiştê ku Xweda di Qur'anê da behs kirî, wekî din Pêxember aleyhissalatu vesselam oto pêxemberekî jî bi serê xwe nizanîbiye. Ji ber wî Xwedê Teala di Sûreyê Fatır da dibêje esas sê cure însan hene. Yani di nava dunyayê da sê çeşit însan hene, sê cure hene, celeb hene. Qismekî ji wana temamê Qur'anê red dikin. Temamê Qur'anê red dikin. Qismekî ji wana em bibêjin nîvê Qur'anê qebûl dikin, nîvê qebûl nakin. Yu'minûne bi ba'dî ve yekfurûne bi ba'd. İmanê bi qismekî tune qismekî tekfîr dikin, em ê qebûl nakin. O qismekî însan jî heye temamê Qur'anê dixwîne, fêm dike, ulul ilm navê wan jî tê gotin erbabê ilmî ulul ilm ê ku Xwedî ilmin. Ku Qur'an ilm ew ku Qur'an e xwendî, fêm kirî û li heyeta xwe tetbîq dike, ew bi temamê Qur'anê bê ku ayetekî kin û zêde li Qur'anê Xwedî derdikeve. İro Müslümanê ku divê ez Müslümanin henin bi levzê xwe, bi devê xwe divê Qur'an heqa rast û durust em temamê Qur'anê îman etîne tê, lê pirê van Müslümana gat kev icraatê de ji bo hinek meslahetê xwe ji bo hinek tişta pekî nîvê Qur'anê jî qebûl nakin. Ala kullî hal kesê ku em bibêjin Qur'an bi tebayî red kirine Xwedê Teala wa dibêje En'am Sûreya En'am ayeta 5
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم دما حق جوان رهات قال جاء حق جوان رهات وانا تكذيب ويكر درواندن قوانا كلام خدا تعالى رد كر انكار كر بيبون كافر فسوف يؤتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون جبرا شوفا امي جوان را اخبار بدوان تشتاكو او بي وان بي سزا كري تشتاكو بي سزا كري وانكار كري وتكذيب كري هون دجي ودركتن روجا هاد حضورما امي جوارا خيري وي غني وي جزاي وي وان حنكو بيكچرو بيشاريوا امي خبري بدن جوارا بفيجن اوا قسم هاننا بجاره كي قران رد كرنا وقسمك دينا شو هون زان وقتا ام بفيجن ايمان بعدك كتاب دان بعدك ويجي نداني او جيج خو herkes بدان معلومه veja çima em deve Kur'an kitaba her rasu durust jibili Kur'an'ı vakidin tamamı kitabından fıkhi tefsiri hadisa لسرwan nakoki devjeni münakaşa heye kuçuk varası şuana rast ama du Kur'an yaftışta ne mümkün jberwi em tem jwara division qade du Kur'an'ı da vaha gotiye mesela Khudai Ta'ala de Sure Fatir ayette süye keda division وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تشتاكم مجترى وحي كري من الكتاب كتابي تشتاكم مج كتابي اشترى وحي كري هو الحق او حق مصدق لما بين يديه تشتاكو بيشاو يا هاتي توراة وانجيل تصديق واندك دفي آيات ان الله بعباده لخبير بصير بيقول من خدي تعالى خبردار جفعل وقوتن وقول وافعال عبدي خو وهر وصا بسير دفينه اف كتابه هاننا دده نشاندن کو چیه کو اف كتابه هان راست درست تکلو که ماسیکی تداتونه هر وصا خدای تعالی در سوره اعراف آیت ددا او یکی دا دویجی کتابن اوا کتابه کی انزل اليك اشترى داكتي اشترى داكتي هذه حطي داخستني فلا يكن في صدرك حرج برد تنجت سنجت هذا تو خواراي تنغاسي شكو شبهك درقه بدا تنبا منو لتنذر به جبوكو تبوكتوا هاني انسان هشار بك هر وزا وذكرى للمؤمنين افكتف ام بيرانينا علماندن فيربنا او دين جبو مؤمنه دویجه اوا دلالتی کو دوی کتیبه دا تو devjeni şey navr ser be kiteba tüm münakaşa derqe be kiteba khada şey nav Khudai Ta'ala de ittabi'u galimana jmara devija ma unzila ilaykum min rabbikum tashtaku rabbi wajwara dakati تشتاكو ربي وجورا داكتي قرآن هو البيف يهر تاني البيف يهر سورة انعام آياتا شاشا آيات سورة باركم شاشا بلكي أرناي بدامن هروسا سورة انبويجن نمل آياتا سورة نمل باسادا بانزدا همجي پیغمبر البيف يهر همجي مرد بالبيف يهر همجي پیغمبر دوي اجي خيدي ويال بيتش كدن ناشم بالا خواه بده خودش مرد دوي تشتاق ربي واج ورا داكتي هره خديش پیغمبر دویجه تشتاق اشترا داكتي وحي اشتاق كده قرآن البيبي هره هر وسا خديش پیغمبر دویجه انسان را ببیجه تشتاق جمرا داكتي بيبا دو تشكده ناشن اوا تشريعية دين اسلامية كو مشروع يكمين ايكو مرو البي ترشواد كالشريعات دكا ريد دكا مذهب ومشرب والبيدشي قرآن بيروزة خدای تعالی دویجی ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون جبلي الله لبي تولي كي دنر ben çendok berici basa tarikat o şirkete medse vayta khandu bu Khudai Ta'ala deveje lepey viyahar le tabi'i viyabava le gora viya dini khan naz bege tetbiq beke
جبيري خديه فيا رب العالمين لبي تو وليكي دنش عبد القادر الجيلاني شاهي نقشبند ام بي سيداي نظام عالم فركز ولي خدي تعالى وانا تشتكو وان عالم وعلماء وان شيخ وملاد بيجن اير موافقه به قرآن به ام گوتنا وان بگش خن ام نه بگوتنا وان دک ام بگوتنا قرآن دک او مرا ترجمه دک لگاوا چه سیدا به چه ولی به چه شیخ به چه مله به چه عالم چه ماموسته به تشتکی بویجی کود ناکوکید نبروی قرآن ده هبه ام نه مجبور دو هره و نه ولیمه وليمه خديمه دوستمه مولايمه ربمه تني الله سورة اعراف آيات دوده وسبع الذكر هروسا خد تعالى دو سورة محمد آيات دوده وهبع الذكر دبي والذين آمنوا ايكو ايمان آني هاتنا وعملوا صالحات كار قنجو باش كار عمل صالح او كار جيتشرا چه كار لايقة ويبكا عمل صالح نن الميش تانية روجي تانية وانا عبادة عمل صالح جيراني را چي جبراتي را چي كاري باف چي كاري جني چي كاري ام بي تون جواكي چي كاري رئيس جمهور چي كاري وزير چي كاري هر انسان کی کار کی کو دکه کو لایقی وی کاری به او کارج بو خاطری وی بک کو ام بي جواكي اصلاح بك جواكي قنج باش بك اجرته وتن عمل صالح والذين امنوا ايكم مناناتنا وعملوا الصالحات عمل صالح دك دي آيات بيجه وامنوا بما نزل على محمد ايماني بتشتاج محمد داكتي قرآن بروس ايماني بينوره وبينكو وهو الحق من ربهم أبا حق جربي واندا كتي أول باسا إيمان وعمل صالح دك باشي دبيجة إيماني بتشتاكو بما نزل على محمد تشتاكو محمد رضاكتي وهو الحق من ربهم وحق راست دروس جربي وانا كفر عنهم سيئاتهم وأسلح بالهم اف كتابهاننا كي ماسي نقصاني و بيسو گني مري پشوك ام بي تكفير دكا عفو دكا و هر وسا كار و عمل مري راست و درست دكا قوات تلبي بي قرآن هر گني تي پشوك ام بي عفو دكا و هر وسا شوا دكا گني تي عفو دكا هر وسا كار تا لدنيا سر راست دكا بريكو بيك دكا دفردا خواهد تعالى دبيجه ايماني بتشتا كوج محمد رضاكت نا جخيني محمد بشكدن بين بار بين ور دبي ايماني تشتا كوج محمد رضاكت نا تشتا كو ج محمد هاتي روايت كرني مثلا يكج ركن ايماني باوري اننا بالرسوليه مثلا امن الرسول بخوينا هربس سوره على سوره بقره ايه 107 بخوينا دور دا بحثا باوری آنیا بخوادی به ملائکتا به کتاب رسولا دکه باوری آنینا ایمان آنینا به شخص پیغمبر رکنه چه رکنه ایمانه و هر وسط تشتی کو جیرا دا کتی کتابه هزو کتاب پیشاوی دور دا مسلمانی ما بیا تبلهف دکه ایمان آنینا تشتیش پیغمبر دا کتی قرآن نه حدیثه او حد آیتا کو هنک علماء هنک انسان دخوینه دبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وآية شاي معنى ذكر أو آية بعث حديثا ناك پیغمبر ناطق خودي البردفك خودي نبردفك خو بخوي قوا دبي يما ينطق پیغمبر جبر خو قصه ناك گوتنا خودي دبي گوتنا خودي ايوه دو آية بعث حديث پیغمبر ناك او آية بعث قرآن ذكر پیغمبر تشتی کو تبلیغ دکر جی مشرکا و جی هودو جوهیارا نگوتنی ویج بر خوابا دو گوت او آیت داد که به قرآن بحثا بیا دکر جبر بیا خواهد تعالی دوی باوریه به تشتا کو جی محمد را دا کتی بینور نه تشتا کو جی محمد هاتی روایت کرنی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلاف خواهد لسر به
ايكو تناقضات ناكوكي نابري قرآن توي نور على نور لقال كتاب هذا بخاري مسلم تمام حديث كتب ستة برن حديثي وناكوكي نابري والقرآن ده هنا ام بموضوع هنا غريب هنا ضعيف هنا ام بمتواتر هنا مرسل هنا مرفوع هنا هروسا يعني احد هنا باشه او كتابنا بخون ام ناكوكي سروان هي تناقضات هي ام دفجنير سروان هي مناقشه هي لتاني قرآن بدفجنية شبروي قابا ام جوارا بحثا تشتكي دكن ام بحثا قرآن دكن كو هولبي قرآن هر آياتك دن دخوينم كسي مسلمان كس تشكي ناك شرقي قرآني تشتكي ناك شرقي قرآني قوتني پیغمبر فقه تفسير ديروك همو تشتي سر ناوي دين هاتي نويساندني دوي نزد دي قرآني به قاوا زد قرآن به ام نه مجبور قبول بکو ایمان بوانجی نه واجب نه فرضه خدا تعالی دویجه مگو سه جوره انسانن یکی قسمه که تمام اسلام قرآن بینی و رد که قسمه که نیوی قبول دکه نیوی قبول نکه قسمه سیا دوی ام جوان به سوره 7 آیت 6 دوی و یر الذین اوتوا العلم اویکو ام بيج خدي علم جوان هاتي دايني او دفينكم الذي انزل اليك من ربك هو الحق تشتاكو جربي تشترى ذاك وحق دبي ام جبيابا ام نك بعدك قراني نام نبي قراني نام تمام قران رادنك تشتكو دفردا هي تمام راست درست يك بي يكي ناوه همو هذو تمام دك مسلمان أباناي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق أهل علم دبينك وتشتاقوا جتارا داك تجربت أو حق الراس درست ويهدي أو يهدي دوا دينا إلى صراط العزيز الحميد أو وان إنساننا وان عالمنا كسيكو إيمان بيانياتنا وان دوا سريا عزيز ريا عزيز خدا تعالى كو عزيز ملك خدا تو كسي كي نقرب تو شك جربه واستك تو تشتك ريك لي بقره وهر وسا حميد جرتي حمد كرني جبال في قال مسلمانه قاوا ام باسا مولودا پیغمبر دك قاوا ام باسا خرافات دك بدعات دك ام دخوازن قاوا هونسر ناوي خدا پیغمبر قصه دك لسر ناوي دين لخدا پیغمبر افترانك وهنك عالم درد كه ملت درد كه خوجه درد كه حدیث گلو کو پیدا کرد بکل لصحت و میزه بکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام گفتی کی وی او بک نزانم اقصا خوشک جنت داده کی وی خیره هنه بک اقصا گناه عفو ده احوانات تشی خاص بخدا تعالی ایر خدا تعالی او تشی کو ملل منبر دویجه قرآن دا بحث نکربه او ساده به حدیث وان تشتابه او افترا لخدا پیغمبر دک ام دویجه بالنابي مولوده بالنابي خرافة بالنابي بدعة بالنابي حديث ضعيف بالنابي حديث موضوع افتراء لخوادي بيخبر نك جل اخوال جهنمي رانخ كيف اخوي هون شاوت كيف اخوي جمال جو بانك حقيقي حتى جمور امي تلبي قرآني به وامي لبي قرآني هنك انسان جهانا اذا سيدا هوانا قوتي شيخ هوانا قوتي ملا هوانا قوتي در حق مجاره که در قوا سیده وینه گوته به هر بکی قو تشتا تونه به هر بجی کاری خواجینن برا اسلام جمرانات گوتنی من ندیتی شیغا وان کسی گود وی غوث و دفرو من سپرمن و اشترا ببیم تر هر جیل مجدکو هر دل بالی یک من ندیتی در تلویزیون در جماعت خود در طریقات خود در صوفی خود بحث توحید کری بحث شرکی کری بحث طاغوت کری بحث حکم خدا کری قام ام وقت تشاد و ملت و یافتش نو در کردم وقت تشاش کتنیتی چما ملی بری وانا نزانه بقیه نخواندم نگوتن اسلامیت نای گوتنش خد کرد ناتی گوتن ام حتی جدسی میوره همیش قرآن جواره بعض بگو صلاح و رز حرمت جواره